haholongi si boru namana luhona alani burjumi labok ni hatami senang mau jono bila bumi oh nahu haholongi toh maho boruni rajai serep ni rohami songon dainangi ikoko nama ngalah saut dia marjanjian duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan Tuhan basah topui hol solas ni roha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki haholong aku toh maho boruni rajai serep ni rohami songon dainangi ikoko nama ngalah saut dia marjanjian duka sahadia asona gopuho saleleng mangolua holan Tuhan basah topui hol solas ni roha nadi bagas rohaki sasadaho nahu haholongi rade maho majalo ngagope rohaki laho mangalako gabe parsoduki gabe parsoduki gabe parsoduki Duku tadaho hasiaku dan sari
pasahat holong na di rohaki dahasia jangan dong nasongoko nasatokong pasonanga tu dia hatu si doa dan boy dawa si ako rap mahitang naduha rap mahita sa lelenai aha pera masa ahorong iya sadara rahasia aha pera masa ahorong iya sadara Ali suara berada bapak namin nama rasa ngapot di Bandung Bincang. Natutong dua tuan amat merate tu lupa muna bariai. Alahu pakrak kami di asido dengan diwasam. Tidak tutong merenai pasal di kami. Buya metuan berpungu di domane bagas sunai pangurun namion nama kuda baru. Di mana Tuhan di nerau majalu pasu-pasu pak bagasol. Ima beda nami kudu nami tu soromi. Oh mana nama sudah sida. Asal rumah tangga dari jalan rumah tangga nabi berlai kena sida di juru nami tarbu nami juru. Tuan di rapor atas dua soromi. Dua ni kami tapak menasaragam di permalaan ibadah doktor TV. Tuan berdosa kami madaduk pondok nami dorma. Tarbu Tuan nama dosuko. Urasi Tuan dosa bangsa nami asal tamah dari pamu. Dalam matanya pemujud nami berterima Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ahorong iroho sianias ni rohaku huhilalaroi hasian holakoro natarpangan rohaki sayangi doho siana sa pikiraku dakasuhat ako bagas ni holong na di bagas rohaki kalian ang bodari sa ito harong pikiraki Amin. Sebutkan
tertuju kepada satu hal, sifat Allah. Didomani keluarga, didomani kuliah, unang gabe asing nani paroha ni sari kawano, asing musik nani paroha ni simat kamulo. Soni orang nani paroha ko atau Rado menjual saya mengampar kamu saya muna saro
pikiran mahal. Wih, benar. Dokter, wah, si Rete, tong saya ini ada. Gohi hamuma halas niwa. Sada maha kamu, sada maha holomuna, saroha, sapikiran mahal. Saya Gohi hamuma halas niwa sada maha kamu, sada maha holomuna, saroha, sapikiran mahal. Buat kamu mah ada di Tuhan ini Tuhan ini pada masa itu amin pada yang lain. Ino kamu ngajulu, mata di dibatan, tarimo tubuh patungan sani peon di ala Kristen. Di topan dibatan cumai di dukibana. Andinggan sasada bahwa ini kunjung. Ubahin manibana sada buru-buru panguru di dibana. Bahin aku. Aku ini ilok Tuhan Yesus. Kenuk na pagulangko na niulina, iya soana ni namatainan, napalakukusan. Pangalakuk to, nang namagbuat na sirangin, atong na pinalupo ni Diwata, dan jadi sirangon ni Diyos. Sumunod to ilok Diwata ibaway. Amo akabawa, hakulang ni hamuma pag-ibuta mo nabi. So Kristus na makahulungi uriay, jalan na mga lehod na umokop sa unang muro ng topak na siya. Ikumaroha ang madungani na siya, sangabay kamu na siya, somon dungan panean, ihamanguan na surat siya. Kung isong Tuhan ni dibatan baka buru-buru, Dioloi akaparupuan magawa nabi sama pangului na Tuhan ay bawailo ulo ni partiutan sama Kristus ulo ni Uriay ikoboto forman toman madungan halapoko lohot kami nahon itoti parang ini buru-buru imana harga ijulo ni dibatan ijulo ni Tuhan Solomon. Atong somon akana maparangihon hata ni matama. Sumuluko para sinirohaw doon kabasaron. Doon kasireko ni roha Masipaw niya mahamujala masi asi-asian. Sa luhur ni roha. Muro, rimas. Pangkahiyo loho pamit sa niyoni, dauma siya. Abay gigitang sa luhut na rin. Masihahulong ang mahamu ay ito rahot-rahot ni na sundigan. Lumidami na siya ni bata. Ima mga rajani di bagasan roha muna. Diyan sa luhut na pinahibuna, marhiti-hiti hamuna.
lohot ulaumu atau mengalih hamus sekarang di batas tarimo dulu di pardoa saribioni dan hukum mau main dimulu dihuali pamuli sari kawan siapa ulu maka tunjukkan dijulu di batas nau boto sanu lohot dijulu yang kalungan nabulisam nah dipanggil lohang si Regina Marta Uni ulu bangkau nani ririkmon dia bilang kamu sari itu ulu maka hulu di ibana siang asal lohok mangulahon siang asal uhur parangi nebegia rak lohok ibana ulu lohok magajuan lohok magajawna tungsuran umuran parangina jalan asutupa paulahu manang tadi konon buibana paima disiram hamadea hamusukut orang sadaro mengului saluhut ini dogma dan menukung mau luhut ihualinang Regina Marta Uli Guru Bagau nirilik ni si sari kawan marga siapa tonon bahir dongana sari urdoho maka jok kon dijulu ni di bata na uboto sari loho dijulu ni kadongan na pulison na dipanggil rohang lo si sari kawan marga siapa tonon gabi sino dukun urdoho maka hologi ibana siya nasa rohang dohot marpangalaho nature meradukon ibana dohot marpanangihon parangi nebekia bahwa anak Kristeko jalan asotupa mahiloloko manang tadi kolom ibana bahima disiram hamadea hamusukut mulo lau sadaroha mamului saluhut na ini dogma atong masih lehonan tengah siya memaham bahwa kot may bagaguna naposo ni debata doau na makuan hatana Tuhan marhite-hite kuan di debata am dohon ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohon kuan ni kodi pardadia do au mado na pinado ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamahamu. Di sodako Tuhan di batama buhi dan Tuhamu jala asima rohana midahamu. Hidup bako Tuhan di batama buhi na Tuhamu. Jala di pasaorhon ma damena tuto di munabi. Amin. akte pasu-pasu bagas pemana pemberkatan nikah nomor 39 dari 01 dari tanggal 3 dari RPT 03 angka Romawi 6 2026 Kuat Sari Kawan Siaga Buku 27 Mei Sari Usia 25 Rohot Regina Marta Uli Boru Tumagaul Tubuh 10 Juni 1900 Bunga Majalo Masuk-masuk Babagaskon di Kuria Kristen Batak Protestan Akabiti Pulu Resok Makul Pulu di hari Selarium Sabtu 20 Juni 2026
20 ada di Batam si Paimon Filipi 2 ayat 2 Ramadan Kuhi hamu mahalas ilmakom sadama parrohamuna sadama ahulmuna saroha sa pikiran hal ketika mengobasi pasu-pasu pembogasun ketika mengulur keseluruhan Lina KP resat manul puluh tertanda tangan yang dicap. Penutupan kelibatan di bagasan 2 kantong persembahan sada kuliah sada pembangunan rumah dinas atau kantor di Besok di kantongan mereka kita di Pendeta nomor 120 membuka ayat saya. Jadi guru si makaman, gusi pula dosa kalian saat bersoro di Tuhan, guru kainan berburu, di hambura hampira ini guru nasida, guru kita, roh macam nasida, Samping nama langsung mama. nomor 140 saja. Hallelujah.
nama tong sa dia asa ko tok mo film ako kido ko sa film ato dia anak kodo koromet kon di rumah kadala ni pasamota pila na sige, baik. Mabe. Satu lah. Alam mo jalo mo pasok-pasok para maskari dos sangat tadi bata margite na porso na imang pedita alani asa rumah tangga berbahagia rumah tangga kamu na jalo rumah tangga situ rumah tangga kamu tujuan naron asa oras mo para rumah tangga kamu na tujuan naron pas-pason rumah tadi batara bilang go kamuranang oras meta caluguna Oras. Boleh lugi bisa itu deh. Tang. ay di na Main sana kang kalau ya mo tukos to atau Matutukan ang Proto Parman ang mataro para masukin sa bola sa inyo tungani basta doon at gani mo sa Parmenda doon yun anak ko oras na kita sweet anak ko parawan nami sa taga-soro itu hata alani nang tama kami ning manotor mabuhat na katangang nami ato parjulo ba to amang permusik nami alu-aluhong tunay bata madi kami ko tang mula-mula las paro buto ko tang sopa sambil mahita lihat asal dia paggabihan lihat perkolasan teknis na tuluhan di Batawai oke main itu na sopa madi bata Ay mahami tu anak nami do panyaran nami amang permusik nami ekor mahami marmeme anak nami ondo panyaran nami asa pa itu musik nau par tusi alayo sonon ada orang sudah baik kau
Kaulati gudang ma di pasahat rohan nami Tuhan muna di siala na pinasahat muna pati kianon tuhami geleng muna. Jalan nungal sok kami jongjong raja nami. Ima kaburu muna. Boru bere ibe bere dosa lu nama hami akan namar pariban. Di bagas seperti kianon dan pola manuku beami raja nami. Dunga uboto hami takas. Ima di amang naposo nami do inang naposo. Pai majo di hami godang mula-mula ras padoma atau godang soba.
pasapo kami marhiti musik todo. Jadi ope di musik nabi umma. Ayo makan ni. Asa maligay ben na panahuan din na tiyo. Paraman dong kemanatapan. Bahay ba di hami ko si tiyo tiyo. Las pa daw buto hasatan. Diulau tadi bagas senario ulau nama Nasroha. Dino bentuk keluarga dari baru imam maupun nami di bangsa Tikyo tang yang nami teman tadi bata asang giat keluarga dari bahagia dan sida. Keluarga baju dukun, keluarga sebuah dua keluarga 11 neruhan. Pas buat tahun ada musik, seperti 12 neruhata. Dan tamangiro tuh waktu tadi bata, asing kira di bata pasu-pasu na godang uberroha nasional. Jadi dia mau para musik nami, alai kamu nami do, menonton kami do nasida atau pedang mazo sondokon na tua siajur mula-mula siajur mula topa pedang makotang mula-mula las perau atau kodang saupa. Jadi opo mang permusik nami. Nang puro mahami manopa-nopa hulu lalang di Wastikyon. Bahay ma kodang na opartusi.
tu ami masa itu permujiki asa isa sida no memeruai sore kelengel lo ano liwan Wadati amang wadati. Di ang parmusin nami. Amang parmusin nami. Naik si bulan nami mator nami. Sa undok na tua tinawe tio binatu pangawatan. Beda mang mamusin di amis to tio. Terus pada mo matu asa hata. Dia mang nuri. Baik mga permisi, asal masuk kami. Baik, nama permisi ke perang Tunjuk kita, udah datang. Kita, udah dulu ke mana, tunjuk. Oras majalagay di amang baru nami maraga na beton. Oras matutulang. Ima na siyang persingguran. Nadaw tuhay ng kalason. Ima din na ba mukha parang saripiyon. Bere nami doon baru nami yung kasantikyo. Asaw pasat kami hututin at kanatulang ni halahon. Pasat baik kang magmulit na upat duli. Dulu adalah di Panawanan. Madudura sa namin. Nang maratul kami ulo-ulo niya lakon. Ba't makutang ulo-ulo at pagdung mga tukot ang sobay.
Bahan madihami ko tang lihat pada mong sa purman memang. Ay naman panunod. Bahan ang permusik, itu juga